Mankalak si benar Tuhan ersinal sal, umpama tendang ibas kegelapan. Mankalak si benar Tuhan ersinal sal, umpama tendang ibas kegelapan. O di batangku, adi ertoto aku, aloila o sekawalku. Tupung aku ibas kini seran, isampat indukap aku. Maka genduari mekuada gea tendu aku, dengkekenlah pertotonku. Mankalak si benar Tuhan ersinal sal, umpama tendang ibas kegelapan. Ingatlah, maka Tuhan engkau milih si bujur, jadi si kerajaan dengan ibagi kena. Tupung aku erlebu man bana, mankalak si benar Tuhan ersinal sal, umpama tendang ibas kegelapan. Enterem kalak siar toto bagendanina, o Tuhan, berikan man kami tole pasu-pasu, perdiatekan kami, alu kini ulindu. Mankalak si benar Tuhan ersinal sal, umpama tendang ibas kegelapan. Adi medem aku, entah bepertundukku. O Tuhan, kam saja ngenca, si mereken ketenangan si tuhu-tuhu bangku. Mankalak si benar Tuhan ersinal sal, umpama tendang ibas kegelapan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. O Tuhan, petangkas minman kami karena isi pustaka si badia. Gelah tuhu-tuhu malam mate kami, dengan ergiah-giah ukur kami megikan katandu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan raskam, janah ras tendin. Ogen ibas Injil si badia nari rikutken Lukas, kemuliaan man bandu o Tuhan. Jenari si dua kalak epe nuriken, kai si enggo jadi di tengah dalan, janah kuga yang enggo nandai Tuhan, asum i cepik-cepik na roti. Asum kalak dai ercakap-cakap karena kejadian
rempet tedis Tuhan i tengah-tengahna janah nina. Menjuah-juah man batu. Sengget dengan biar kel kalak Iakap namaka ia ngidah be. Tapi nina Tuhan man bana. Engkai maka kambiar. Engkai maka turah ukur lah tetap ibas kam. Nehenlah tanku ras nahen. Perdiatikan, maidahlu aku ngeenda. Dadaplah aku gelah ia tehlu. Maka adibegu la bolit daging ras tulanna. Bagi iidahlu lit ibas aku. Asum yang ranae icidah kena tanna ras nahena man kalake. Tapi langa denga kalak tek perbahan ia dem alu keriahan dengan mamang denga Athena. Emangka nungkun Tuhan nina. Lit pangan ibas kam, iberikan kalak dai man bana sada potong ikan si enggo ipangkam. Ibot Yesus ikan jenari ipanna ilebe-lebe kalak dai. Jenari nina Tuhan man kalak dai. Kai singgo jadi enda, enggo kukatakan nai man bandu, asum aku raskam denga, emo. Kerina si disuratkan karena aku ibas undang-undang Musa, ras surat nabi-nabi, bagai pe ibas Mazmur, enggo jadi kap. Kenca bagai ibuka Tuhan puru-purun kalak gelah yang kana si tersurat ibas pustaka si badia. Nina man kalak dai. Lit kap tersurat maka raja penampat si ipadan kendi bata arus ngenanami kini seran. Jana ibas wari si petelukan arus keke ibas si matenare. Bagai pe ibas gelarna berita karena jeraras pengalami dosa arus ibeseh man kerina bangsa. Ibenakan i Jerusalem nare. Kamu jadi saksi si enda kerina. Kata Tuhan, puji man bandu o Kristus. Judul renungan ta ibas minggu pasca si petelukun enda mekap kerehen Yesus si keke empegegehi. Ibas wari si petelukan ia enggo keke. Masadaru musen entah penangkasan kini tekan. Yesus singgo keke ibas berbagai-bagai kesempatan ras cara mencidahkan bana kempak ajar-ajarna guna mengkendalkan ras ngande-ngande ajar-ajare. Berita si meriah ibas minggu eda pas kasih petulukan nurikan Yesus si mate ras keke mencidahkan bana jana rempet jergeh di tengah-tengah kalak ihernina. Damai ras menjuah-juah man baru. Sengget kalak ras biar. Jana iakap namaka ia ngidah be. Tapi Yesus terbelas man kalak Asum kalak dai tercakap-cakap karena kejadian rempet tedis Tuhan di tengah-tengahna. Jana nina menjuah-juah man baru. Engkai maka kambiar. Engkai maka turah ukurlah tetap ibas kam. Nehenlah tanku ras nahe. Perdiatikan maidahlu aku neda. Dadaplah aku gelah ia teknu. Maka adibe gula bolit daging ras tulanna bagi idahnu ibas aku. Asum ia ngerana icidah kena tanna ras nahena man kalak Iu putih Yesus ngerana. Lit pangan ibas kam. Iberikan kalak dai man bana sada potong ikan singgo ipangkam. Ibuat Yesus ikane jenari ipanna ilebe-lebe kalak dai. Isurakan Yesus ajar-ajarna ngidah ras ngalemi langsung. Maka ia tuhu-tuhu geluh mulihi alu cara simbaru. Maka ibas kemuliaan kekeke. Yesus ngundang kalak gunan jemak dirina. Alu bagai lanai perlu berbera-bera ukurna. Maka Kristus enggo nalukan kematian jana geluh muli. Igenepi mekerina si tersurat ibas kitab si badia
Mesias harus ngenanami kini serang, ras jenari keke idur kalak si matenari ibas wari si petelukan. Kini teken nandangi kekeken mekap inti kini teken selaku kalak Kristen. Labo ngenca kini teken nandangi kematian Yesus ikalu persilang. Kekeken Kristus kini serana lalit ertina. Tuhunge silang ingatkan kita nandangi kini serana. Kematian ras pengorbanan Yesus perbahan keleng atena man manusia. Tapi erkiteken kekekenna kegeluhan pe ngalami erti simbaru. Mekap kegeluhan nuju kegeluhan simulia. Nandangi kejadian kekeken eda. Yesus pemindokan ajar-ajarna jadi saksi kerina kejadian geluh simbaru. Mekap kekeken Tuhan jadi kekeken kerina kalak sitek. Pasca pengalaman geluh simbaru ras geluh sinuju kegeluhan. Yesus si keke tiga kali mensilahkan bana guna ngande-ngande ajar-ajar ras gelah ia pengande-ngandekan bana meritakan berita ke kekende. Yesus mensilahkan dirinya perlebih man tiga diberu si berkat kukurna. Jenari keempat Maria Magdalena, keempat duana ajar-ajar si mulih ku Emmaus, ras keempat ajar-ajar di tepi danau Tiberias. Janah berita si Maria wari minggu eda, Yesus mensilahkan dirina keempat rasul-rasulna, ras ajar-ajarna i Jerusalem. Pencidahan Tuhan si KKE min negaskan maka ia tetap li ras nemani tetap kalak si man bana. Tuhan tetap nemani kita ibas dalankan kegeluhan si tetap wari. Ia nemani kita sana kita menanami kesusahan ras perbeben geluh eda. Ia lip di tengah-tengah jabunta ras paksa kita pulun selaku komunitas umat. Sekundari pe Tuhan tetap nemani kita. Adik kita menehen alu mata kini teken. Kerahan Yesus si pentingna kel mekap ibas misa tahpe ekaristi. Sana si begikan kata ras muat bagin ibas perjamuan. Pergiteken si penting kel kita lip ibas persadaan ras perayaan kini teken sini rayakan. Gelah kita erbagesna ngalami ras ngejapkan kerahan Tuhan si rembak ras kita. Amin.